abatwumva aho turiko turakorera ubuzima bwacu bwa misi yose mureke buganzwe na MPWEMU YERA. Babonye gushira amanga kwa Petero na Yohana, bamenye ko batigishwa n'abanyabwenge, ariko bamenye amakuru ko babanaga n'Umwami Yesu. Bega bo tugendana nabo babona Yesu muri twebwe. Abatwumva bumva Yesu muri twebwe, bumva Yesu muri twebwe mu byukuri. Abatwumva Shalom, ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Ndabaye kaze bwaniriro cha Holy Canaan TV. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo ubane namwe. Reka dusenge. Data mu izina rya Kristo Yesu, turaguhaye icubahiro cinshi ku gitondo ciza cyo mu gishuduhaye. Ganiriza imitima y'umwe wese. Kaze uganirize uganirize Mwami. Uganiriza imitima y'abariko barumva rino jambo ryawe. Icubahiro n'amashimwe ugarukire mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Bavandimwe ndabahaye kaze mu ganiro cha Holy Canaan TV. Imana yacu ihabwa icubahiro cyinshi. Hariho mashimwe Imana hiretse kuntahuza yakoze ku mutima wanje. Turashima Imana, ndashima Umwami wacu Yesu Kristo. Ndashima Imana se Umwami wacu Yesu Kristo yaduhaye Yesu. Imana yaduhaye Yesu. Haleluya. Imana yaduhaye Yesu bavandimwe. Ihabwa icubahiro cyinshi. Yesu atanga amahoro, tanga umunezero. Haleluya. Muri we twahawe gucungurwa, muri we twavuye mu cobo twari tugiye kugwamo. Yaravuze ijambo ryiza Dawudi aravuga ngo agacungura ubugingo bwanje tibuje mu mahonero. Nta wundi wabikoze atari Yesu. Turashima Yesu. Icya kabiri shimwe rikomeye Imana yantahuje muri jewe. Ndashima Imana ko yaduhaye MPWEMU YERA. Imana yarakoze cyane kuduha MPWEMU YERA. Yaravuze ngo ndagiye mu ijuru abwira aba Petero sinzobasiga nk'imfubyi. Haleluya. Petero bamaze kuzura MPWEMU YERA baravangura isezerano ni ryacu n'abana bacu nabure kuri bazahamagwa n'Umwami. Ndashima Imana ko nanje isezerano ry'Umwuka Wera nari ryashikiriye. Ndashima Imana ku bw'ijambo ryayo. Ndashima Imana ko aduha ijambo ryayo. Ndashima Imana ko yatweretse inzira yo kuvugana nayo biciye mu masengesho. Uyu munsi rero reka mvuge hejuru ya MPWEMU YERA. Reka msome rino jambo ryanditse mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 13. Igice cya 4 umurongo wa 13 aravuga ngo babonye ugushira amanga kwa Petero na Yohana, kandi babona ko batigishwe atari abanyabwenge, baratangara maze bamenya ko babanaga n'Umwami Yesu. Haleluya. Babonye gushira amanga kwa Petero na Yohana. Igice cya 4 reka ntangire guce cya mbere. Igice cya mbere kizakozwe n'intumwa Yesu yabwiye ba Petero igice cya mbere umurongo w'8 arababwira ngo icyakora muzoha gushobozi mwe munabamanukira muzabe ibyabona byo kushingira intaye. Ku murongo wa 14 ngo barindirire Yerusalemu. Haleluya. Bararindira isezerano ngo data yabasezeraniye. Igice cya kabiri kizakozwe n'intumwa ngo umunsi wa Pentecost urashika ngo buzura MPWEMU YERA, ngo batangira kuvuga mu zindi ndimi ngo kuko MPWEMU YERA yabahaye kuzivuga. Baravuga ubushobozi buzura MPWEMU YERA. Igice cya kabiri umurongo wa 17 Petero arahaguruka arabihamya abwira abayuda arababwira ngo byari zaravugisha n'umuhanuzi Yoeli aravuga ngo mu minsi y'imperuka nzosuka MPWEMU wanje kubari n'umubiri bose abahungu banyu bazavugishwa naje. Haleluya. Baravuga uwo munsi wa Pentecost 3,000 birizera. Mwiyumvire namwe Petero wari wiyakanye Yesu ariko amaze kuzura MPWEMU YERA, amaze kuzura MPWEMU YERA arahamya Kristo Yesu yuzuye ubushobozi bwa MPWEMU YERA. Igice cya 3 kizakozwe n'intumwa nshaka kugara kuri uyu murongo kuri igice cya 4. Igice cya 3 ngo baragenda bagiye ku rusengero rwitwa Rwiza, bagiye gusenga ngo basanga ikimuga kimaze imyaka myinshi. Ukira basega kirababwira ngo niduke ku mafaranga nduke ifeza. Petero ngo aramubwira ngo nudutumbira nuturabe wamundagira ngo rica bagiye kubaheza. Petero na Yohana baramubwira ngo ifeza n'izahabu ushaka ntacyo dufise ariko icyo dufite haleluya turakiguha. Kandi cyo yarashaka ntabwo yari ifeza, yashaka guhaguruka ariko yararavuze umuntu. Petero aramubwira ngo ifeza n'izahabu nazo dufite ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Haguruka utambuke. Ngo uwo mwanya ibirenge bye birahaguruka atangira kwiruka ngo yinjira mu rusengero. Barya abantu bose bamusize ku irembo babona yakize ngo bashima Imana. Haleluya. Igice cya 4 rero abafarisayo
bagira ishari ry'aba Petero, baravuga ngo reka tubajane tubafunge tugire gute. Haleluya. Ngo babonye gushira amanga kwabo, bamenya ko batigishijwe, atari abanyabwenge, ngo bamenye amakuru ko babanaga n'umwami Yesu. Bamenya amakuru ko babanaga Petero na Yohana, hari ubushuti bari barubatse n'Imana yabo, hari isezerano bari bafise, hari isezerano bari bafite mu buzima bwabo. Haleluya. Yaravuze ngo sizobasiga nk'imfubyi, ariko nzoza kuri mwebwe. Ba Petero ngo baravye cya kimuga, baritegereza cya kimuga, baravuga bano naho twovuga ngo ntibakoreshwa n'Imana, ariko uriya muntu twabonye ko yahagurutse, twamubonye yahagurutse, yagiye, none turavuga ngo ntiyahagurutse, turavuga ngo byagenze gute. Haleluya. Mpwemu yera bavandimwe, turakeneye ubushobozi bwa mpwemu yera, turakeneye ubushobozi bwa mpwemu yera kugira ngo tubashe gukorera umwami wacu. Kandi iyo ino mpwemu yera ari mu buzima bwacu, abatubona babona mpwemu yera mu buzima bwacu, abatwumva aho turiko turakorera ubuzima bwacu bwa misi yose, mureke buganzwa na mpwemu yera. Babonye gushira amanga kwa Petero na Yohana, bamenye ko batigishwa n'abanyabwenge, ariko bamenya amakuru ko babanaga n'umwami Yesu. Bega bo tugendana nabo babona Yesu muri twebwe, abatwumva bumva Yesu muri twebwe, bumva Yesu muri twebwe mu byukuri. Abatwu Miriam na Aroni bigeze kugira ishari Mose, baravuga ngo Mose, kubera iki wowe Imana ivugana nawe, twebwe ntivugana natwe kandi tuvugana nawe. Mose yari ubucuti yari yarubatse n'Imana. Mose ngo hari ijambo natse mu gitabo cyo guharura ngo Mose yari umugwaneza kuruta abantu bose bo kwisi. Mose ngo arababwira ngo ni muze tuje kubaza Imana, reka tuje kubaza Imana. Igituma mubajije gutyo, baragenda baje kubaza Imana. Imana ibwira Miriam na Aroni, ayababwira ngo mwebwe nimubwira bahati nzovugana namwe muryamye, ariko Mose we waseruka mu rugo rwanje amaso mu yandi. Haleluya. Yari yarubase ubushuti bwiwe n'Imana. Hariyo mpwemu w'Imana wari mu buzima muri Mose. Reka ndakubgendera inama muvandimwe, twubaka ubushuti bwacu n'Imana, mpwemu yera abone icicaro muri twebwe. Yaranditse ijambo ryo muri Luka yaranditse ijambo ryiza, aravuga ngo ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega data tazorushiriza guheza umwuka wera, mpwemu yera abamo umusabye bamutakambira ku murango no mwijoro. Reka dusabe umwuka wera, reka dusabe kuyoborwa n'umwuka wera. Pawulo yabwiye barababwira ngo abayoborwa n'umwuka wera, abayoborwa na mpwemu yera nibo bana b'Imana, nibo bana b'Imana. Abayoborwa na mpwemu yera nibo bana b'Imana. Reka dusabe uyi mpwemu yera, dusabe mpwemu yera azaganza ubuzima bwacu. Ba Petero maze kuzura umwuka wera, baragiye kuvuga ubutumwa bwiza mu bisagara bitandukanye. Yageze ku mugabo witwa Aineya, yari amaze imyaka 8 avundagurika mu buriri, niko biriye Kirundi vuga, ari mu buriri ababaye. Haleluya. Kubera imbaraga bari bafite. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Ngo yabwiye Aineya we, ngo Aineya haguruka. Haleluya. Aineya haguruka ugende. Amen. Amen. Haleluya. Turakeneye mpwemu yera bavandimwe, turakeneye ubushobozi bwa mpwemu yera budushoboza gukorera umwami wacu, budushoboza kwagura ubwami bw'Imana, tidushobora kugera kure mu gihe tutuzuye mpwemu yera. Turakeneye kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera. Petero ageze kwa Korneliyo ngo akivuga ijambo ry'Imana, aba kwa Korneliyo ngo batangira kuvuga mu ndimi. Petero aravuga ngo naba nabo bahawe ingabire katwe wa munsi wa Pentekoste, bahawe ingabire katwe wa munsi wa Pentekoste. Ndakwifurije kuzura mpwemu yera, ndakwifurije gusenga kubwira Imana ngo Mana, uko bukeye uzubwira Imana ngo Mana, ndakeneye naje nuzuza ubushobozi bwa mpwemu yera. Babonye gushira amanga kwa Petero na Yohana, bamenya ko batigishwe n'abanyabwenge, ariko bamenya ko babanaga n'umwami Yesu. Mwami Yesu, haleluya. Bamenya ko bagendana na Yesu. Hariyo ingabire idasanzwe Yesu yasezeraniye abagendana nayo, yadusezeraniye mpwemu yera. Yaravuze sinzobasiga nk'imfubyi, ariko nzoza kuri mwebwe ndabuzuze, ndabahaze mpwemu wanje. Haleluya. Mubashe kungorera, mubashe kumvugira, mubashe kwagura ubwami bwanje. Tidushobora gukorera umwami wacu tutuze mpwemu yera. Imana ishimwe kungabire yaduhaye ariyo mpwemu yera. Imana ishimwe kungabire idasanzwe. Twarahawe ingabire idasanzwe mu buzima bwacu, ko twahawe mpwemu yera. Hari ikitugera bavandimwe, hari ikigera bafite mpwemu yera.
ntidukora ibyo twishakiye, ntituvuga uko tugomba, ntitugenda uko dushaka, ntitwicara aho tugomba. Oya, hariho mpwemu ari muri twebwe. Haleluya. Pawulo yaravuze ngo mpwemu yiwe ni yacu, niyo birahamanya bikatubwira kuko turi abana b'Imana. Imana ishimwe ko yadusigiye mpwemu wayo. Imana ishimwe ko tugenda na mpwemu wayo. Babonye gushira amanga kwa Petero na Yohana, bamenya ko batigishwa n'abanyabwenge, ariko bamenya ko babanaga n'Umwami Yesu. Yesu yarababwiye ngo nzobasigira mpwemu yera, azabane namwe, abigishe, abahanure. Haleluya. Ndakwifurije gusaba mpwemu yera, ndakwifurije kuzura mpwemu yera, ndakwifurije kugenda na mpwemu yera. Yesu aguhezagire, Yesu akuzuze ubwo bushobozi bwa mpwemu yera. Data, mu izina rya Kristo Yesu, wabikoreye Petero, wabikoreye intumwa, wabikoreye ba Filipo, wabikoreye ba Baranaba, natwe turagusabye nutwuzuze imbaraga z'Umwuka wera, nutwuzuze imbaraga z'Umwuka wera, nutwuzuze imbaraga z'Umwuka wera. Haleluya. Turakeneye kugukorera twuzuye imbaraga z'Umwuka wera. Kaze mpwemu yera uganze ubuzima bwacu, kaze mpwemu yera uganze mu mibiri yacu, kaze, turaguhaye kaze. Icubahiro n'amashimwe bigarukire mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen.